Kioneki gĩa thirikari gutigirira Akenya ni magĩa na nyumba cia thogora wa thĩ nĩ kimwe kĩa itugĩ inya cia thirikari ya President Uhuru Kenyatta. Ukinyaniria wa tabarĩra ĩno wambĩrĩirie mwena wa Park Road gũkũ Nairobi, kũrĩa icera-inĩ rĩake mwaka-inĩ ũyũ President Uhuru Kenyatta ahinyĩrĩirie wĩrutĩri wa thirikari harĩ gutigirira mũbango ũyũ ni wakinyanira. Tunataka kuhakikisha kwamba hii kazi ya ujenzi wa manyumba ambaye mwananchi anaweza pia kuishi na kwa bei nafuu, na nyinyi sasa ndio trial, kwa sababu hii kiisha vizuri ndio tunataka iwe example ya zile tutajenga katika sehemu zingine za Nairobi, Mombasa. Hamwe nao tabarĩra ĩno no irateithĩrĩria harĩ guthondeka mieke ya mawira kuri Akenya. Tuweza kuanzisha namna hii, mnajua pia hii ni kazi. Wakenya wapate kazi, kwa sababu watu watakuwa wakijenga, hiyo ni kazi. Tumesema ya kwamba mambo kama milango, mambo kama locks na mambo mengine kama haya itengezwe hapa. Si ni namna hiyo? Wananchi wetu pia wapate kazi hiyo. Mbere iyo president uma mihango-ini ya kuruguria kambuni ya kuheana mbeca kuri aria maheanaga ngombo cia waki wa nyumba niguo kuhotithia Kenya kuoya ngombo cia kugura nyumba na thogora wa thĩ. Happy to say that the capitalization of the Kenya Mortgage Refinance Company has been finalized, as well as the development of the operational framework and the constitution of the board. The company is now ready to commence business, and therefore Kenyans can now count on us to deliver lower interest rates to finance acquisition of their homes. Bengi nene ya thĩ nĩ ĩtĩkĩrĩte kũnyitanĩra ũkinyanĩria-inĩ wa tabarĩra ĩno na njira ya kuheana mũigana wa ciringi bilioni 25, na bengi ya ũkũria wa Africa ADB ĩkaheana ciringi bilioni 10. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.